Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nangrugi man ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, huwag nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Ay, wan gayam. Ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kahit. Kunak no maisa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never, never! Isun samat ti ikam kampanya ni Sunya, Mare. Aywan, Mare. Isungag pa iso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare. Yes, kumare. Anya day jay? Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pangaasim ko mamot ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang ti ibagam kanyak, Mare? Day ta ti kunam nga importante? Ha? Kwa, wan ko, Mare. Importante mat day tasan aya. Hay, sika talaga. Kunaklakit din niya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day kat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, Mare. Ibutos mo lataan o kayat mo. Nawatam! Umpay sir-sirpi magayam, salpak ka. Sino man yan, ti pagungkung tam. Kasangsangpat mo, tumanabutob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ayaw umpay sir-sirpi na agayam. Anya, apay anak ko namday ta. Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni sungbat na. Anya. Agasam man. Sangon-sango, imbaga na kanya asaan na kano akayat ni Cardo nga ibotos kas board member. Kaputan nagaras kano ti ugali na. Kanda ko na hanapay ani Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo akurakot. Oo na yan. Yag, dahito ti pagungkong tam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanya. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man ti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalat at talaga day jason niya. Tapay magmare. Agasam man, tain-unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga ang mga nadamat basol mo kun kuana. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak ajak kayat. Kas taunay matten tirurod na kanya kon. Tiawanan baeng. Anya? Ay una yan?
Ay nawaw. Kunamla no awan masapul na kanyak intundum tang tal daw. Anya launay aya day ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya ngay nga ron, bayamon Kas jay mat kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan asun niya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tataw iti Facebook. Wan nga ron nana, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga kay di saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti mangtad iti kananan daw, iti inal daw, kunakmanan. Day tangarod nana. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Ay, para makita na yun na jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay, na yan. Oh, Marison niya, si Kamat Gayam. Nagadumat at arpulinday taimat mo. Ha? Aywan, Mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo, ili. Ay, kasta aya. Owan gayam. Pangaasiyo kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo, Mare. Kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa kaaruba tayo dita. Ay, awan mo, tinararamidan na dito ili tayo. Ay, ne, apay ngay, Mare. Kastamat tanti magbagam. Katpod no, Mare. Iso apa nga asim ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam, kan kinikatugamam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan, Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi unapay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimrik iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno, yaing gatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan itilugan, kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako, Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kumat, nagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi Ay. Nagawad ka man nga akong uwetson niya. Apay mo rin Kanain mo ito nakasta. Kung nagawid ka, agong unget ka. Sumanao kang agmaymaysa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay adjen. Awanan pa Anya? Awan pa tinasaya at kay bagana mo. Apay man rin Nagsimple ti imbagak kan kuana. Kunaklaan nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinaw-lawat na. Salbag kit din. Anya? Awan pa sirsirbi namot ako, Mare. Unay kan bakit? Apay nga minadiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damotin ka dakwada. No kayat daw, no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Black kick din Amo ngay, Mare. Itay bigat nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam, tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga, Mare. Kat no in-block nak iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In-block na ka? Ay, nawaw. Ay, nawaw talaga, Mare. Gapulang iti nakunakkan ko na ajak kayat nga ibutos dya tao nga ikam kampanya na. Narurudmak kanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wun nga rod, Mare. Nga mala, bayamon. In-unfriend na. Sika, in-block na kamat. Kita ang tantuman no awan to ti masapul na kadata ako, Mari na.
Talaga napatpatag ti politiko para kinkwana. Saan lang mo't gayam? At kayo gini Alexa, ti in-unfriend, kan in-block na iti Facebook, pagay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Uray mo't gayam ni Subeng, in-block na kano iti Facebook. Anya? Hey, saan lang nga na ita? Uray ni Kulasa, ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka naman lang tinaramid na. Ay, una yun na Sonya dayjay. Diyak amo no anya klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro, tas sinigurado namot ang mga abak di kandidato ng ikam kampanya na. Mga abak manuan no maabak, saan nga iso ti makatulong kan kwa na iti amin abanag? Ay nawang. Dabag ko nga do kanutiin nan friend mo kan imblock mo iti Facebook ako kumarim Sonya. Ha? Ay, wala na. Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki ti pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsungbat da, imblock ko na. Ay unay kan Sonya. Saan kumamata kastaa? Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkang ka. Ang tali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Ay, manulangal daw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sapay la kumatasan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaan. Huwag nga rod Barang no mga bakdya kandidato nga ikam kampanya ni Sonya. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat ang mukong. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw. Basta siya, uray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan. Nay, apay akas na ti panagkatawang si ka Alexa. Ha? Taapay, kaya't kung arot yan katawa. Ibagam laang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, gaputa na abak ni Cardo, kas board member, kas kakade. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apaisan ay ang mabalin ang naragsatak lang. Anya? Gamala adakin ka no panunutom ang sikatikat katawa. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, yung baglangan tanangabak di kandidato ngayong butos ko. Anya? Ay, dita ka man lang. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardaw nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado ang nasakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, wala. Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardaw. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akas kinkwana? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, wala. Kitaan kayaw no awam mo lati masapul na kada kayaw ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaaba kay nawaw. Anya? No nangalalaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din kunaw dito'y ilay. Uray awan kunak manan, ay nawaw.
Sika mo gayam, Sonya. Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bagasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma at mapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madibat numabusatan iti utang. Alam mo tan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkal na saan? Ano samlangan ti mapan bumulod ka dagiti kukumaray, bareng adda bagas da. Nakaskas na ang man ngayon may ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay kapailahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dahi takat ti amok arantam kada kami. Saan mare? Sa anak nga umayag kampanya? Umayak la kumabumulod iti bagasyo. Uray di isaang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay ngay. Apay asaan ngay ayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas. Ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapon maapay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek dita panunot mo kat aramidam? Nang runa no saan anasayaat? Iti kas di ngay naramid mo, impakita kan impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akun di amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam. Ingka ijayan ni Cardo. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di mo laksidan dagiti gagayem mo gapulaang iti politiko. Ngamin, ang mga no si kantumat ti agkasapulan inton dumtang ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka din nila kay Mau, Adelfa anak kaw. Napan iti garden na nanang, apay ka di. Sa ludsudat ko man, o kaano manan nga isprayan na, dagiti nateng amula na. Inton Miyerkules nanang, apay ko ma. Ano nga minti nakitak abulbulong ang mabalin ang mailakaw?
No kailaan ken kuana ka mga laak kuma iti ilakok anak kaw. Anya abulbulong nanang? Ado tinakitak akalunay ken amtay. No kailaan ken kuana ket alaag ta ilakok. Ay wen ananang, mga ala kayo laang. Saan apagan ano nila kay kudag ita? Agyaman aklaunay anak kaw. Lakwak man dagiti ko kumarik ijay sentro. Sige lang nanang, no saan kay abisi? Mapan kayo mga lainton bigat. Ta saan pa'y na-esprayan? Wen anak kaw, ibagam to kanila kay mau tapno am muna. Naimbag abigat mau, Delphin anak kaw. Da kayo magkayam na. Naimbag man ta nasapa kayo kay May. Wen tapno fresh tinateng amaalak. Ay wala. Naglalang to dagiti amti ken kalunay. Mayat ama igisay ti kamatis nanang. Ilakok ti daduma anak kaw. Hagdamdamag ngamin dagiti kumarik ije sentro kahit. Ala, mangala kayo lata nanang. Mayat nga agpay so ama ilako dagiti abulbulong. Ay na, agyaman aklaunay anak kaw. Mugtoy ta sa ako. Tatulungan ka nana. Ay sana kabailakmag. Ituloy mo kidintiar aramidam tapno saan ka mataktak. Nakapagsibog ako nanang. Tulungan kayo. Tapno mapuno da ako si sako. Alaman nga raw, agyaman aklaunay, Delphin. Rumwar ka kaday, Jenny, anak ka. Ada trabaho kita nanang. Apay ana sa ludsudyo. Ay nawaw, kunak man no day off mo ita. Day off ko kumaang, imawag mo ti boss mi. Aglangan ka no ti maisa ka trabahwak ta masakit. Iso anas ka na sumra ka. Ay kwa, ada ka di kwarta manak ka. Mabalin ti dumawa. Anom ti kwarta nanang? At dalaang pangusara. Ada ti pitakak iti drawer ko. Mangala kayo latan ijay. Ay agyaman na kanak ka. Ti kanayon ko nga ibilin ka na kayo nanang. Di kay agsay-sayang iti kwarta. Ang merienda talakay. At ginatang ko ang merienda. Ay, sige lang bagay. Nay, ninsa tunyang tilimabas lakay. Isugag pa isaw. Apay ka din. Anya jay binagka na nakasakaw. Diyak amo Ang mga nubulbulong mananday ay. Anya ko matibibang mo. Ay, pimpiman mo't atunyang. Anya pimpiman mo ta sa asom dita. Kumpurmila dita na bulbulong ti ilakilako na. Ay na, anya ko matibibang mo. Masaysaya ti kas tangaramidan na ang tagtakaw. Ay nawaw. Sa dino ti papanam tunyang. Ay, si kamagaya, Marimar siya. Kunak tumag, bulbulong manunta imot mau. Ay, wan. Mapan ko man ilakaw kadagiti ko kumarik ijesintraw. Idi na minsan bulong ti parya. Ita, kalunay kan amti motan. Di ka babain amang ilako iti kakasta. Anya kumangay ti pagbainak. Kat saan mat anag taod iti takaw ti ilakaw. Wala, ngam kumporme mo't abulbulaw. Madaw-dawat laeng mo't ti kasta dito'y lugar tayo. No kaya mo aka aglako ka mat. Saan apulaws? Ita niya kumaga pa. Ada kwarta ni Jenny nga anak may. Saan may akasapulan ti aglako iti kumkumpurmay tapno agbiag kamay. Ay, nagasat ka nga raw no kasta. Ay talaga, professional ti anak ko. Saan akasken ka a farmer laeng. No siya ti sika, ipadawat mo laeng dagita abulbulaw. Una yun tikas daya pa nagsasaom. Iti karuba tayo, Marsha. Apay, nasaktan ka. Saan akasta? Anya nga rutin maaramidam. No day tagla ko iti kumkumpurmi abul. Ida magayang masyan kan kano kastalaan. Kitaan na mayatibig ka.
Agraman pagpamanicure kan pagpapedicure ka. Itad ni Jenny nga anak ka. Professional nga minday jay ka. Wan, amaw, professional ti anak maw. Saan amasapul nga ulit-ulitam, ta sa anak mo't atulang. Ibagam nga main iti anak mo, ta suportaran da ka. Bakit kan ng pagtrabahon da ka akasta? Choice ko ti agtrabaho, Marcia. Di mo ipabasol iti anak kao. Saan ta nga agpada? No sika kat mangnamnama ka iti-itid ti anak mo, siyak saan? Aginggat ka ba ilak, agtrabaho Anya ti ko nam, Jenny anak ka, makiasawa kan? Wananang, agkalaysa kaming itinobyok iti kabitan na panawan. Ay nawaw, pagpanunutan nyo kumapay ang naimbagan ako. Saan basta-basta ti makiasawa? Nabayagan na plano mi ti agkalaysa, nanang. Bumakbakit mo't da taon, nanang. Kaya't mimutan ti madan iti bukod a pamilyami. Amo ka din ni tatang mo ti kasta planaw, manakaw. Nakasarita ko ni tatang, nanang. Imanugot ka day? Uwan, nanang. Saan kami matan nga ubing? Anya? Oh, apay akasta ti reaksyon mo, nanang. Kasla, di mo kaya tamakiasawa ak. Ay, sana kasta anak ka. Awan ti makagapaw, tapnulapdan ka no kayak mumatan ti makiasawa. Agtugaw ka man si Kamarsa. Itay paya pumanagna ka dita. Ay, Siya kung ti maulaw ka. ay nalakay. Makiasawa mo gaya mo ti professional nga anak ta. Kaya nasaya at kindi tapusan ang mabaakan. Tertimot ta ni Jenny. Ay, madanagan aklaunay. Ay nawaw. Anya ko matipakadanagam. Panagkunak na saya at mo't atao, tinubyo na. Saan akasta, lakay? Madanagan aklaang. Ta sino nga iti mangtad iti igatang ko iti pagpapintas kaw. Kanda duma masapsapul kaw. Numakiasawa ti anak ta. Ay nawaw. Day talang gayam ti makagapo. Day ta ti bagbagaking kabakat. Nairuwam ka nga adda ka na yung ito ni Jenny akwartaking ka. Una, tano saan agapo ka data? Saan ang nagbalin a professional ni Jenny nanang? Ti anak ti kaaruba yung. Ay, jakap mo anak ka. Isumat ti agwarwaras adamag. Ay, katmayat numakiasawa. Tamakita man, loan niya ti aramidan dayjay amares siya, numakiasawa ti kakaysuna a professional nga anak na. Ni, apay matakas na ti panagsasauyo iti kaaruba yung nanang. Wana, panaglastog dayjay amares siya. Katawaan nak iday, takumkumpurme ka no abulong ti ilaklakaw. Anya? Ipanpanakal na pa'y kanyak. Anapaadal na ti anak na, isu nagbalay na profesional. Idaan niya kumaaga pong aramidan na ti kasta. Jakman amoy ti dayja a babae. Kanayon mag, tunggal makita na nga daimot kaw, sirip-siripon na. Anya? Sigurado ka kaday. Akayat mon ti makiasawa, Jenny anak ka. Nakasagana ka. Nakapagdesisyonan ti anak tabakat. Awana, di pagbaliwan na anak ka. Ay nawaw, ulit-ulitan yung matikas ta sa ludsod yun, nanang. Apay ka di aya. Awangan kunak no agbaliw ti kapanunuta manak ka. Sigurado akon itinobyok, nanang. Aywan gayam, adalakad mi itinobyok ita, ang mga numarabyanak nga agawid. Panawan kayo pa'y tagsagana . Unay kan bakit? Ay, common sense mo't alakay. Numakiasawa ti professional nga anak ta. Awanan at dati kainagaw ta iti kwarta na. Saan tan amasulaw? Okay laeng. Tinapatag kat naragsak ti anak ta. Ay saan? Napatag ti kwarta kanya. Saan ta nga agbyag no awan ti kwarta? Nunoy.
amo magpagpadatala ang amang namnama iti-iten ni Jinay. Ay, di nakiraman ba kay? Si kalaang timang namnama iti kwarta tiyanak ta. Iramraman nakpailaang may. Anya nga iti plano yu ken lakay mau itatanal pasti kalay sayo, anak kaw. Agnaad kami iti lugar da, nanang. Ay nawaw, di yu kaya ti agnaad dito'y balay. No iti ayan dati pagnaadan mi, saan kami ang magastusan iti krudo? Taas si ti pagtrabahuan mi. Ay, talaga gayam adi si didudan. Kasano pa yan dayta? Addan ka inagaw ko iti sweldo na. Kasla, ada pagdandanagan yun, nanang. Idi pa yung makadkadlawak. Ay, awan mo kiti anak kaw. Kinapudno na, naragsakak, tanagkalay sa kayo mulaangan itinubyaw. Sigurado kayo, nanang? Awan parikot yun? Ay, awan anak kaw. Okay aglaang. Ay, ataw, regalo para kada kayo iti asawam, Jenay. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay, nanatunyang. Ay, awan ti anyaman na nakaw. Congrats manan kada kayo iti asawa, ma. Sige, agpakada account. Agyaman kami launay, nana. Ay, awan anyaman na. Panawan kay nga rudan. Nakitak day jay, nanang. Kinusilapan yun ni nanatunyang. Ay, sana. Itaan niya kumaaga po ako sila pa. Awan ka di pa iti awag ti anak talakay. Awan ti kwarta maipawit na. Ay nawaw, dahi ta kwarta si sang kadamag baw. Siyempre, saan lang ang adata ti papanan ti sweldo ti professional nga anak tabakat. Laglagi pa mga dati asawa na. Wala ngamrumbang lang amang tag. Ngamain, no saan agapu ka data? Saan ama kaadal day jay? No dati maipawit na ay salamat. Ngumno awan, saan ko mga agsakit tinakim mo? Ngamain saan nga alkansya ti anak ta? Adawa awag, ni Jinin sa amutul na ita. Sungbatam. Ay, hello anak ko! Adayin pawit ko abagas kan groceries para kada kayo, nanang. Urayan yung lata. Idagas ni Manong Edward. Day talaang timpawit mau, anak ko. Wan, nanang. Anusan nyo pa'y laang, Ada ngamin iururnungan mi ti asawak. Anya? Oh, payakas na ti reaksyon mo, nanang. Ay, anak ko. Sige, urayan milaangan ti pawit mo. Agpakada ako untada pa'y aramida. Bye! Ay, talaga nga awan ti kwarta nga impawit na. Kasanon ti beauty routines kas kada cravings ko no kas talaang. Ay nawaw, bulog matiparyakan amte taing sa kumarsya. An-anuam ngay dagita. Ay awanan bibiyang mo si Katunyang. Di mo ibaga, amang ila ako kamatan iti bulbulaw. Ay pangaasim, tadi mo dadaulan tal daw ka. Agsalsalunsudak laang may awang matintensyon ko amang dadaal iti aldaw mau. Angam no kasta ti panagriknam ay pasensya ka na. Makapasar ka ba? Ala, abalisi ka iti dalang ko. Ay nawaw, naglawa ti kalsada. Saan mo't amasapol alisyan ka? Nalipatam sama at akalsada to'y ayanta. Ha? Ano na kita bulong? Anya kumapaingan, ilako ka. Anya? Ilako ko na. No, hindi katkatawam ti karo ba tayo mangilaklako iti bulblong? Ita, sikamutin ti mangilakaw. Awan nga rudan ti pagpapintas ka. Bagas kan groceries laang mo tinaipaw iti anak ta.
Di na mo ninayunan iti kwarta. Anya ngay ita, tinilmon mo matlaang dagitim balbalikas mo iti karoba tayo bakit? Professional anak ko, kung kunamkin ko na iti, anya ngay ita bakit? Iso adakis ngamen, ti manguyaw iti pada tao, bakit? Laimbag ko tagdati mula ti kanakam nga ilakam, no awan ngay, cravings kin pagpapintas, no more, bakit? Ay, nawang! Di mo idadanas ti padam a tao. Ngamin, awan ti permanente dito'y lubong. Di tay amo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Saan akanayon kat narangay ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawang! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarapay.